умуман нақшҳои эпизодӣ хеле зиёд буданд, вале шуморо дар нақши асосӣ дар филми «Парвози Занбур» Ҷамшед Усмонов яъне аввалин бор даъват карданд. бале, Нақши аввалин шумо буд. ин соли 1997 буд. пеш аз ба навор гирифтани филм ҳамеша ҳунармандонро ҷиғ мезананд, расм мегиранд, ба навор мегиранд, аз нақши ягон эпизод медиҳад. Намедонам чӣ хел шуда михел ки Ҷамшед Усмонов ба ман гуфтанд ки ҳамун ҷоруба гир. Вақте ки маро даъват карданд, ман гуфтам ки гирифтам ҷорубаю, гуфтам якон рӯб. баъд ман ҳамун роҳгузари киностудия руфтам. баъд гуфт ки шуд. гуфтам вай ки ҳамкурси мо буд, барои ман осонтар буд вай кардан. гуфтам ки Ҷамшед, чӣ гуфтанӣ ҳасти ки ман қабул шудам? Баъд вай хандид, гуфт ки ҳа, гуфтанӣ ҳастам ки ту қабул шудӣ. қаблан пеш аз ин Бахтиёр Худоназаров дар филми «Бародар» маро таклиф карда буданд. ҳарчанд ки нақш бисёр нақши кӯтоҳ буд, дар як мижа задан мегузашт, лекин барои ман ин бахт. барои бинанда фарқ надорад ки нақши хурд аст ё бузург аст, хиёл мекунанд ки дар як лаҳза бозӣ кардӣ, дар як лаҳза яъне нишон медиҳанд онро, яъне пахш мекунанд. умуман барои анам нақши хурдакак чанд соат рафта бошад шояд ё чанд дубл гирифта бошед? Хеле дубли зиёд гирифтам. Ман ёд дорам ҳатто онҷо оператори мо, навобардори мо Георгий Залаев буданд. аз ҳамун вақте ки ба навор мегирифтанд, ҳамун дастгоҳи навобардории он кас афтиданд. Вай хеле қимат буд. ёд дорам вақте ки афтонданду шикастанд, ман хезиқ шуда будам. ман гуфтам наход барои ман шуда ин. он кас гуфтанд не, ту парво накун, ту ҳар хеле ки мехоҳӣ ҳамон хел бозӣ кун, мо ин кори мо аст. дар ҳақиқат чанд дубл гирифтам. осон набуд, барои ки онҷо агар ёдатон бошад намин роҳи поезд аст. аз боло як купрук меравад, мо аз болои ӯ бояд пайдо шавем, яъне гирифтани ба навор, гирифтани ҳамин. ман гуфтам агар як нақши кӯтоҳа ки маро ин қадар дубл гирифтан, вай нақшҳои калон чӣ хел мешуда бошад. яъне дар ҳақиқат мушкил аст. بابوخ چه کدی؟ در یگان خانه با نمانه بسوزه همون خانه ای بس که نیگرن کدی با سر میکنی همون گفاده بیا умуман агар ягон коргардон ба шумо сценария пешниҳод кунад, шумо сценарияро хонда интихоб мекунед ё ин ки чӣ нақше бошад бозӣ мекунед? дар назар дорам нақши манфӣ бошад ё мусбат бошад. Не, албатта ҳар як ҳунарманд мехоҳад ки масалан шахсан ман фарқе надорад. ҳозир ба ҳамун хулоса омадам ки ин нақши манфӣ аст, мусбат аст. нақш ба дили ҳунарманд ояд. яъне ки ба ман ҳамун нақш фикр мекунам ки ин бигзор ки нақши гуфти шумо нақши кӯтоҳ бошад, нақши хурд бошад, не ки нақше бошад ки ҷаззоб бошад, нақше бошад ки як характер дошта бошад. ҳамин хел яъне жанр ҳам муҳим нест. Не муҳим нест, тамоман муҳим нест Насиба ҷон. вақте ки шахс мехоҳад ҳунарманд солҳои дароз вақте ки нақш намеофарад, барои ӯ хиёл мекунам муҳим бояд набошад, лекин баъзан еркагӣ мекунем. баъзан ба мо мегӯянд ки фалон нақш аст, мо мегӯем ки сценарияро диҳед. боз як гапи муҳими дигар, як ҳамкори мо гуфт ки агар ман нахоҳам ҳамун нақша офаридан, нархи баланд мегӯям. баъд худашон мегӯям ки не, мо ин нарх ба шумо наметавонем даъват карда, худашон даст мекашанд. барои ман фарқе надорад дар ҳақиқат. охир ман ҳамрои ақед омидин ба баҳри норак назди маҳмуди ҳамсоя барои моҳихӯрӣ мерафтем. рӯзгардиятон кам буд ки акнун шаб дайдугӣ мекунед. шаби дароз дар хона набудед шумо. хосияҷон гӯш кун. бовар накунед ама худашон
рафта пурсед. аз куҷое ки омадед ана ҳамон ҷо با اصطلاح یک اکتریسی بسیار اکسنتریکی که زود از یک قالب به دیگر قالب وارد می شود که این خاص نهر یک هنرمند است. همین خیلی یک هنری عجیب و غریبی رو پی بردن در باری اول. худи шумо дар филм чӣ гуна нақшҳоро мехоҳед бибозед, яъне орзу доред ки бибозед, то ҳол коргардонҳо ба шумо пешниҳод накарданд? барои ман як нақше бошад ки фикр мекунам дар эҷодиёти ман набуд ҳамин гуна нақш. ба наздикӣ ба ман пешниҳод кардам, ман негуфтам. барои чӣ негуфтам? аввалашам ки вақтам бисёр танг буд, вақт надоштам. баъдан нахостам ҳамон гуна нақши гандае офаридан, намедонам барои вай беҳад. баъд вақте ки дар театр ба ман давлат убайдуллоев ҳамин гуна нақшро пешниҳод карданд, ман гуфтам акай давлат, агар ман ин нақши вая офарам, баъд дигар ба ман ягон нақши нағз намедиҳанд, баъдами хеле ҷоҳила фақат вай мекунам, ба уҳдаи ман мегузоранд. гуфтанд ки парво накун, ин яке аз ҳамон нақшҳое мешаванд ки хотирмон мешаванд. ту бояд инро образ созӣ, образ кунӣ, аз ту вобаста аст. ва дар ҳақиқат ҳамин хелам шуд. вақте ки намоиша мо супурдем, яке аз ҳунармандони театри ҷавонон, Зарина Бадалова, омадан гуфтанд апаи Мастура, вақти баъди намоиш, апаи Мастура, ин чӣ нақш буд ки шумо офаридед? ман шумоя нашинохтам. гуфтам чӣ хел? ваҳ, шумо ин хазана ки ганда буда метонед? ва ман гуфтам охи ман маҷбур, чӣ ба шумо менагуфтед? охир гуфтам ин яке аз ҳамон нақшҳое аст ки ман наофарида будам, ман худама санҷидам. яъне ки ҳунарманд то охири умр худро месанҷад, месанҷад, меомӯзад, месанҷад, меомӯзад. ҳамин аст дигар ҳунар, фикр мекунам. падарат медонад? ин соат дигар ба вай дар кор нест. вай мурдагӣ? با ما زندگی نمیکنید. نوآدم. ابله. کم. اینقدر پول به تو هیچ کس نمیدهم. من این رو برای اون میدهم که پسری خوب مینماید. مستورا ارتیقوا بسیار هنرمندی مهنت دوست است. بسیار و بسیار در بالای خودش کار میکند. من شخصا همچون اکتریسا او را بسیار دوست میدارم. هنری او را دوست میدارم. باید ما نترسیم از نقش بد و نقص بودنش. باید کوشش کنیم که همون نقش بدم، یعنی که هر یک آدمی بد یک نیکی دارد و یا جستن در کار، یافتن در کار سببش رو برای چی؟ یعنی که برای چی بد شده است. بله، ما از طفلی وقتی به دنیا می آییم بد یا نیک به دنیا نمی آییم که همه طفل است. بعد وقتی که زندگی سر آغاز می شود، یعنی در چگونه عائله به کمال می رسد، بله، محیط، اطراف، همه این نقش می بازد در خود انکشاف یافتن آدم. پس چگونه باید فرزندان رو تربیت کرد؟ چطوری که گفتید که باید چی بود در کدام محیط، یعنی کودک به کمال میرسد که کودکی خوب باشد یا انسانی خوب باشد؟ میدونید این سوال من فقط به والدین میدهم، میگویم این پدر و مادر شما چگونه شما به تربیت کردن، چگونه به وایه رساندن که همین گونه کودک‌ها به تربیت و به وایه رسیدن. نمیدونم، من تو حاضر میآموزم. برای من در حقیقت معما است. در خانه ما یک چیز میگویم، اطراف دیگر چیز است. Россия میره برای چی قش قواق میکنی؟ رایون ابتی؟ Москва ранато. Значит, Москва هست رایون نیست ها؟ چی پشت شما فقط برای روسا را کار میکنم؟ کدوم روسا؟ من پیشت دوباره خواستگاری نامدم. اومدم که دیل مخالی کنم. یا بروتم پیش آتاد آمده بود. آتاد نگفت. چی گفته ایشتا دیتا؟ من میگم که سویاز نیسته. کیم چی لقیده ایسته؟ کی ملقی دیسم؟ موسکوا نگفتی اوزی؟ امروز تو یگو سگ دیوانه گزید؟ کی سگ؟ کی سگ ها؟ چی کی سگ گفتی؟ سگ گفتی؟ سگ برای نمی سگید مطلب نگید تو فهمیدی؟ برو کی سگ؟ برو یگم بالا رسم. برو.
ай паштити ман дар пеши шумам рӯз надорам. дар филми қиёми рӯз бо Алоиддин Абдуллоев яъне ҳамбоз будед ва бо Алоиддин Абдуллоев чӣ гуна аст ҳамбоз будан ва умуман худи шумо бо чӣ гуна ҳамбозҳо чӣ гуна актёрон мехоҳед ҳамбоз бошед? бо Алоддин бар ин ҳунарманд ҳамбоз будан ин бахти баланд аст. дар ҳақиқат кӯмак мекунад ҳамбоз барои шахс барои ҳунарманд бисёр муҳим аст. ман дар ҳақиқат хушбахттарин ҳунарманд ҳастам ки бо Ато Муҳаммадҷонов, бо Дилбар Умарова, бо Саодат Азизова, бо Зулхумор Иброҳимова, бо намедонам бисёр ҳунармандои бузурге дорем ки ман бо онҳо шахсан фахр мекунам ва дар ҳақиқат ин фахри мо аст, фахри миллати мо аст ин гуна шахсиятҳо ва ман фахр мекунам ки бо инҳо ҳам зист ҳастам дар як замон ва ҳам кор ҳастам дар як театр. شما چه میگویید؟ اجازه دارید که بوسه باشم. این برای من وقتی از حد زیاد میکنم. اگر میدونستم پیشتر پوشیشون میکردم. дар бораи ҳамбоз будан бо Ато Муҳаммадҷонов яъне суҳбат кардем ва хеле бароям аҷоиб шуд. дар драмаи миллат бо он кас нақш офаридагӣ ҳастед. биёед дар ин борда дар бораи ин намоишна қисса мекунед. шояд барои мо хеле аҷиб аст. бори аввал вақте ки нақши гӯем калонро нақши асосиро дар намоишномаи драмаи миллат ба ман пешниҳод карданд, вақте ки ман фаҳмидам ман бо Ато ака нақш мебозам, медонед ман чӣ хеле хурсанд шудам. ва на ба ҳар кас муяссар мешавад. бале баъд он кас бисёр ғамхор буданд, на танҳо фақат бо ман, бо дигар ҷавонҳо ҳам. ҳамин ки ба он кас рӯ меовардӣ барои ёрдам, барои кӯмак, он кас не намегуфтанд. ва ин яке аз ҳамон нақшҳое ҳастанд ки вақте ки ман ҳамон як унҷа монолог мегӯянд, монолога мехондам, шояд ки ман ҳозир мефаҳмам, он вақт намефаҳмидам. шояд ки ҳамон темпи спектакл ҳаст мегӯянд, темп ҳаст, ҳатто дар намоиши шумо ҳам темп бояд бошад. ҳамон темпи спектакл ҳаст, шояд ки ман камакак фаровардам, чунки Ато ака дигар тоқат накарданду аз пушти саҳна баромаданд. ман ҳайрон шудам ки чаро бо ман хафаам шудам, ранҷидам, гуфтам чаро Ато ака роҳ надоданд ки ман ҳамон монологама ба ҳазур то охир расонам. ана акнун мефаҳмам темпи спектакла он вақт фаровардам. лекин он кас ба ман ҳеҷ чиз нагуфтанд, фақат гуфтанд ки вақте ки дар намоиш нақш меофарӣ, ту ҳамеша фикр кун, як худатро не, ту фикр кун ки онҷо ин кори дастаҷамъона аст. барои ҳамин кори меҳнати дигаронро низ фикр кун. бачем гуфтам чӣ хел? гуфтам ки яъне ки вақте ки суханонато мегӯӣ ба ҳазур нагӯй. барои ҳамин Ато ака яке аз яъне аз Ато ака бисёр чиз омӯхтед. хеле 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 ва хеле. он чӣ ки ту гуфтан мехостӣ, дигарон баъди ту рафтанду гуфтанд. ҳамон чӣ ки боз бояд فرزند تو خواهد. تاجیکان از خلق و دیار خود افتخار کنید، زیرا این سرزمین، این ملت با افتخارمندی می‌ارزد. میرسد روزی که باز این ملت صاحب مرتبه خود میگردد، چون آن اصل زاده است. تخت این ملت فرهنگ ازلی، تاج این ملت روحی قوی آن است. من خوشبخت و افتخارمندم که تاجیکم. صحبت ما خیلی صمیمی و گرم بود، حتی عارفانه گویم تاجیکانه بود، خیلی صادقانه بود که خیلی آمدیم به نزد یعنی باغ کودکان و یاد آمد پیش نظر کودکی هایم. شاید درباره کودکی های شما این لحظه قصه میکنیم که چگونه کودکی ها داشتید و چگونه شد که یک دختره که از ناحیه دوردست یعنی از ناحیه پنج بله به دوشنبه راه یافت و چطوری که گفتید که عطا اکا سبب شدن که شما رو به دانشگاه ببرن و تا آن دمی که شما رو به دانشگاه بردن چه خیلی شد که با آن کس شناس شده بودید؟
кӯдакии ман чӣ? Кӯдакии ман мисли ҳама кӯдаку. Фақат ҳамин буд ки агар ҳозир кӯдакои мо тавонанд дар ин боғҳо сайру гашт кунанду бо ин бозичаҳо бозӣ кунанд, кӯдакии ман албатта ин хел набуд. Ман ёд дорам баҳорон вақте ки дар ҷӯйҳо об сар медоданд, дар ҳамун ҷӯйчаи мо сари каллаи як лухтаке омад. Ҳамин хел хушрӯ буд. Ва як намедонам, вай ман ягон бор ин гуна лухтак надида будам. Ман фақат тасаввур мекардам ки агар давомаш мебуд, дастонаш чӣ хел бояд бошад, пойҳояш чӣ хел. Вай ман гирифтаму кӯдакоя чӣ хел ки мепечонам, ам хел печондам, каллаш буду, давомаш албатта набуд. Чӯб мондаму печондам. Вай ман лӯлак мекардам, модарвор, гӯё ки кӯдаки ман буду. фикри ман модарам аз ҳамин хурдиаш модар буд. Барои модар шудан тавлид ёфтааст. ҳар як фарзанд ба фикр меояд ки модари ман аз ҳама беҳтар, аз ҳама хубтар, аз ҳама хушрӯтар, донотар. Лек дар ҳолати худ ба фикри на танҳо шахсии ман, балки кулли шиносон, наздикон, ақрабони мо, ҳар касе ки бо модари ман ҳамсӯҳбат мешаванд, ин ҳамкурсои ман, шиносои ман, ҳамкорои ман, ҳам одаме нест ки қайд накарда бошад ки модари ту як гуна зане аст ки як гирди худ як чизе дорад мисли модар, ҷалб мекунад. Як дилсӯз, дилсоф, покдомани, ҳаст зани покдомане ки ҳис мекунӣ. Лозим нест чизе гуфтан дар ин ҳолат. лаҳзае ба назди шумо бо баромади тозае Мастура хонум Ортиқова ва духтараш Маҳинбону мебароянд. марамад. суоли навомад. шоду ғазалхон табрик созед онро рафиқон. бечора очаш бисёр занаки нағз буд. ту чӣ мотам гирифтӣ? буротар бугу, баландтар бугу, хушрӯтар бугу, мана тамошобин, мана. суоли навомад. шоду ғазалхон табрик созед онро рафиқон. ан ҳамин хел праздничный бояд бошад. девонам кадӣ. кӯдакии ман вақте ки ман 10 сола будам, аллакай ман дар даст каланд меҳнат мекардам. чунки бобоям бисёр марде буданд ки бо меҳнати ҳалол мо мезистем. ва ҳар як фарзандашро дар ҳақиқат вақте ки кӯдак аз кӯдакӣ фикр мекунам бо меҳнат наздик асту аз меҳнат наметарсад, вақте ки бузург мешавад аз меҳнат ҳеҷ гоҳ наметарсад. аз кай шуд ки шумо ҳис кардед ки мехоҳед ки ҳунарманд шавед ё ин ки дар ансамбли зебо ҳунарманд шавед? Не, ман аз кӯдакӣ намедонам аз кай буд ин чӣ хел ба дили ман ин меҳр пайдо шуд, намедонам рости. лекин ҳаминаша медонам ки аз вақте ки худама ёд дорам, каме бузургтар шудам, ман мехостам ҳунарманд шудам. ман намедонам, ман гуфтам агар ман аз деҳаи дур модоме ки бо азобҳо ба шаҳри бузург меоям, ё ҳунарманд мешавам, ё он вақтҳо солҳои 80-85 ансамбли зебо яке аз ансамблҳои хеле овозадор буд, ё мехостам ҳунарманд шавам, ё раққосаи ансамбли зебо. агар на ину на ин шавад, ман бармегардам ба деҳаи худ, мегирам ан ҳамон каландро ва деҳқонзода мешавам. چپی بارانی بارشی دریا دارم دورا شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزا شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزا
ман агар хато накунам дар донишҷӯӣ хеле яъне донишҷӯи ноздона будед, ҳамагон ба шумо яъне нақшҳоро ба шумо тақдим мекарданд, вале барои чӣ маҳз дар театр ин гуна набуд? Вақте ки аз донишҷӯӣ ба театр омадед ба шумо кам яъне нақш медоданд. Сабаб чӣ бошад? агар гӯям ки зиёд нақш медод, ин мешавад дурӯғ. агар гӯям ки кам нақш медоданд, ин мешавад ношукрӣ. яъне ба ҳар чизе ки ба ман нақшҳое ки ба ӯҳдаи ман гузоштам, ман шукрона мекунам ва хурсанд ҳастам ки аз ӯҳдааш кам ё зиёд баромадам. тамошобин зиёдтар мефаҳманд он чизе ки яъне ки ҳама кӯшишҳои мо барои тамошобин аст. ҳар нақше ки ба ӯҳдаи ман мегузоранд, кӯшиш мекунам ки ба якдигар монанд напошанд. кӯшиш мекунам ки ба тамошобин хуш ояд, чунки ҳамаи ҷонбозию ҷонканиҳои мо барои тамошобин аст. дар донишҷӯӣ бале ман хеле эрка будам, яъне ки ба ман ба ӯҳдаи ман мегузоштанд ҳар гуна нақше ки ман хостам бозидам дар донишҷӯӣ, аз ҳамон этюдҳо сар карда. дар донишҷӯӣ вақте ки ман соли 1985 ба донишгоҳ омадам, баҳои аъло, баҳои баланде ки ба ман гузоштанд, ин маҳорати актёрӣ буд. амин баҳои баланд сабаб шуд ки ман донишҷӯ шавам ва то кунун то ҳол хурсанд ҳастам, хушбахт ҳастам ки дар ҳамин касб ҳастам. ман аз гуфтани ин монда намешавам ва ман фахр мекунам ки ҳунарманд ҳастам. дар мавриди он ки нақшҳо зиёданд каманд, ин аз ман вобаста нест, мутаассифона аз режиссёрҳо вобаста аст ва ман умед дорам ки оянда боз нақшҳои зиёде маро мунтазир аст. зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. норасида бодаи дар ҷон мемондем мо. устиҳои рӯи мо аз меҳри бепоёни мард, шӯълаҳои чашми мо аз шӯълаи чашмони мард. حافظی مردمی تاجیک، لауреати کنکورسی азия даусӣ ва иштирокчи консертҳои калон ва майда. аз солҳои хониш ми хислатҳои актрисаи характернока беш аз ҳама аз ӯҳдаи анамихе ролҳои характернок бозӣ ҳис карда мешуд. хеле тезу тунд буданд, як ҳиссиёти бо бисёр баланд бозӣ мекарданд, назм меҷунбиданд дар саҳна ва ҳамаи мо дар имтиҳони давлатӣ ба чунин хулоса омадем ки ояндаи ин актриса хеле дурахшон мешавад. вай метавонад ҳам нақшҳои мазҳакавиро иҷро кунад, вай метавонад нақшҳои лирикиро бозӣ кунад, фоҷиаро бозӣ кунад. ҳаматарафа актрисае ки чӣ гӯям разноплановая, ҳар
характерная актриса, темпераментная актриса. خیلی دوستش می‌دارم. مستوره در حقیقت صاحب استعداد است. بسیار هنری زیبا داره و این همه از آن سر میزند که نسبت کسب خود مسئولیت بلند احساس میکنه. من تا هنوز یگان در اجرای یگان نقشش سهلنگاری یا سطحی بازی کردنی ندیدم. از خودتون پرسید. آمدید شما. اما شیمتونم تیار. نمیگیرد شیمشا این خیل نمیگیرد این. تابا چی گفت؟ تینجیمی چی خیل میگیرد؟ چی شد باز؟ یا در حضور ملیسه میگیرد شیمشا یا در شاهدی تمام همسایه ها. آقا رو همسایه ها میشنمانی چی گفت؟ از این بدتر چی گفت درش ممکن آخر؟ یا توبه گوید التماس کردن که توگمشونا دختتیم. ها دختمو دادن چی شده؟ شیم مردک بیگانه رها؟ آخر نخواد که شما از زن مهربان خود بدگمانی کنید. همش معلوم. چی معلوم؟ همش معلوم که شما هر دیتون زبان یک کردگید. با ویجدانم قسم که ما زبان یک کردگید. من تصادفاً در خانه شما رو تق کردم. چرا آخر محض در خانه من رو تق کرده؟ آخر چون که در خانه شما نیمرو. در خانه من نیمراه بود برای آن که انا این کس در خانه ما رو برای آن نیمراه مانده است که شما رهگم نزنید. یعنی در این نیمراهی ما این پرانی هر دوی شما بود. نه آخر برای آن نیمراه بود کی؟ همین بوی لعنتی همین مرغ برایت آخر مرغم سوخت. خود من مادری دو فرزندی شما. اکنون فهمیدم فرزند برای بد اخلاقی مانع نمیشده است. تمام. اگر همین قشقلداقه از من بالا شمرده باشی من سرم گرفته از این خانه برآمده میروم. باز یک بردی شما به فکرم در هنگام دانشجوی خنده شما بودن؟ اینم بود. بله بله نصیبه زیبا جان. میخندیدید یا با صدای بلند میخندیدید؟ نه متاسفانه نه اینو نه اون. در نتیجه این مشق‌های تمرین‌های پای در پای بعد من بخندم. حاضر به یگان ممانعت میتوانم خنده کنم. وقتی دانشجویی خیلی حتی از وای تئاتر جوانان وقتی که نمایش اسکاپی نمو اونجا موندیم اونجا نقش آفریدیم و یک اکتریس روزا بودن اومدن گفتن که چقدر تو خوش رو خندیدی. با معلمم همین خیلی گفته بودن که این نقشمو به دیگر کس نمیتوانیم داده چون که دیگران نمیتوانن خندیده. گفتم چه خیلی معلم همین خیلی تو باید همین نقش بهوده گیری. خیلی خدا به شکر میگویم که این همه از تمرین است نصیبه جون. این همه بهترین استاد تجربه است میگویند. انا حاضر ما با این تجربه های ما کمک زیادتر شدند و ما با همین پایه ها شکر میگویم که رسیدیم. جای پای صاحبی؟ تینجیه توی میخوریم چی بلا داماد بیزیش میافتی توی کدم اول تو را فیرود میکنی نه با همه چی کار دارین یکا بودم سرم در بلا ماند اول دخترای خودتونه توی بکنید راست میگه یعنی تجربه ها زیاد شدند و چطوری که گفتید در این راه پستی و بلندی ها زیاد بودند، مهنت و زحمت زیاد بود که شما یعنی دست زدید به کارگردانی به تهیه‌گری و گرفتید فیلم تلویزیونی قرض وجدان رو و این کار اولینی شما بود اگر خطا نکنم در جاده تهیه‌گری. بله این کار اولینی من بود. این برای آن بود که من یک مدت در خانه بودم با سبب آن که رخصتی مهنتی فرزندان بابایا میرسوندم. 1 سال 2 سال اول باید در خانه می بودم. همین وقتی پیدا شد که من توانستم فکر کنم اندیشه کنم در این باره و همین سبب همین بود شاید که من بیکار بودم. بله بیکار بودن نمیخواهم و شکر میگویم که بسیار یک نمایش نصب شد. البته با دستگیری همکسبانم
پیش از همه میرم ایسای و معلمه عزیز و مهربانی من با دستگیری مخصوص دستگیری همون کس بود. مادر جان چی شد؟ تینجی است؟ هیچ گپ نشده است. با کمال جان خوراک آوردم. میلیسا نماند. در اینجا تو خوجه‌این یا کسی دیگر؟ من خوجه‌ایم آچا جان، من خوجه‌ایم. خوجه‌این که باشی به زیر دستانت آداب و معامله رو یاد ده. آچا جان گذارید. این بچه کی؟ این بچه آشنایم آمده است که مرا خبر گیرد. آشنایت؟ بله. بچه ستاره گرم. نامت چی؟ اوته. نغزکک. کنیگیر. تشکر گوی. مستوربانو همیشه در تکاپوی هنری هست و یک فیلمی گرفته بودن در موضوع کارکنان میلیتسیا و بروز میلیتسیا بخشیده شده بود و هر سال من این اگر یک 7-8 سال شده باشد یا زیادتر شاید 10 سال شده باشد که این فیلم تلویزیونی را مستوربانو همچون کارگردان روی نمور آوردن، روی لینت آوردن و من دعوت کردن یک نقش خورده که بازی کنم. شما رستموف کریم. شناختید رفیق پالکوونیک، شناختید. شناختید رفیق پالکوونیک. تماما دیگر شده ای. التماس از بینی بالا گم نزنید رفیق پالکوونیک. شما هم بادی. کنی گذارید. منشان راستی با خودم همون سحنه کمی معقول شد. بسیار طبیعی هم آمد و اومد همون فیلم عجیب آمد. عدالت اپا همین بچه های مسافر بچه ها میخواند که صوت و سرود های خودمون رو گوش کنند. دوتر مراجعه نریده اپا؟ بیگیر پسرم بیگیر. رفته با آنها دوتار نواز، سرود خوان، بگذار که آنها رقص و بازی کنند پسرم. حتما عدالت آفرین حتما. تشکر. رحمت اپا جان. حضور یعنی وقتی است که ما باید کار و فعالیت کنیم. وقتی شده است که برای ما در تئاتر کارگردان ها برای هر یک هنرمند باید که نمایش ها گیرند. مخصوص برای چینه؟ برای چین؟ برای میرم ایسای و مخصوص نگیرن نمایش نامه. برای دلبر عمرова، برای زلخمار ابراهیمова اینها علاقه همون هنرمندایی هستند که باید ما نگوییم که پیر شدند. هنر ما با خوشبختی ما همین گونه هست که در هر یک سن و سال ما میتوانیم کار کنیم. یعنی ما میتوانیم بیبی کلان رو آفریم، ما میتوانیم بیبی آفریم، مادر آفریم. یعنی که یگانه همین تئاتر یگانه جایی است که هنرمند هیچگاه پیر نیست و یعنی تا آخرین نفس میتواند کار بکنه. بله بله. خود رو به تئاتر تصور کرده میتونید؟ نه نصیبه جان، نه. بسیار دیاپازون عجیب دارد. دیاپازون وسیع، دیاپازون کلان، هم در حجم و هم در مسحکه و هم در فاجعه یک خودی یک قوی یک بازی یک حالتهایی را میتین که حیران میمونید. خیلی باسکی از خیلی دی عید میخوا شما امام خطیبی عزیز وعده کرده بودید که امانت رو برمیگردانید. بله وعده آورده. میترسم که
умуман биёед дар бораи оилаи шумо дар бораи фарзандои шумо қисса мекунем. Чаро аз фарзандон ягон нафар касби падару модарро интихоб накардан, зеро падару модар ҳунарманд ҳастанд, ё ин ки чӣ тавре мегӯянд мерос намондааст ба онҳо касби шумо? Не, Насиба ҷон, мо медонем ки ин осон нест ҳунарманд будан ва мисли ҳама падару модарон намехоҳем фарзандони худро дар азоб мондан. Шояд ҳамин бошад. лекин нақшҳои хурдакак нақшҳо офаридагӣ ҳастанд. дар вуҷудашон ҳаст ин чиз. яъне хун. бо ин ҳеҷ чӣ кор карда намешавад. Ардашер ҳам писари калонии мо бо падараш баромад кардагӣ ҳастанд, яъне дар вайошон ҳаст. Яъне имрӯз донишҷӯ ҳастанд? Бале, ду нафарашон донишҷӯ ҳастанд, ду нафарашон мактаб рафт. Хеле хуб. Умуман худро модари хушбахт меҳисобе? модари хушбахт меҳисобам. барои он ки насиби ман гашт ки ман соҳиби фарзанд шудам. барои зан ин муҳим аст. насибам гашт ки хонаи обод дорам, шукр мегӯям. шавҳари ғамхор дорам, бозам шукр мегӯям. шукр мегӯям ки давлатамон тинҷ аст, осудагӣ аст дар давлати мо, ки ман фарзандони ман метавонад хонанд, кор кунанд. Мастурабону модари хуб аст. бисёр фарзандои хуб тарбия кардааст. 3 писар, 1 духтар. ва албатта ногуфта намонад шавҳари ӯ албатта мисол актёри беҳтарини мисол ҷумҳурӣ аст. иштиҳои нест дадо? нахо, чӣ хел иштиҳо нест? баъдтар аз ошхона ягон чиз харида мехӯрем. ман шуморо фаҳмидам. ҳозир ин ба ту. мо не дадош, о бачаҳо одати бад ёд мегиранд. бас кун занак, ҷидду ҷаҳди ман барои ҳамин шербачаҳост. ман барояшон нони равғанин тайёр кардам. инро бовар кунед, муносибати зану шавҳаришон ҳамчун як дӯст борина ҳастанд. агар мисол бинед, ҳамчун як дӯст бо ҳамдигар рафтор мекунанд. ин боиси хурсандӣ аст. бисёр хушбахт аст. ҳама тарафа, чӣ дар хонадонаш, чӣ аз ҷониби фарзандонаш, чӣ аз ҷониби шавҳараш, ки вайам шогирди ман мебошад бо номи Аловиддин, ки ҳама мешиносаду дӯст медорад. фарзанди ман аст. хеле хуб. умуман гуфтед ки як зан модари хушбахт ҳастам, яъне ҳамаи он чизро худованд ба шумо насиб дода ки дигар занҳо орзу мекунанд. вале боз чӣ орзуҳо доред дар оянда ба ҷуз аз оне ки фарзандони шумо яъне саҳмгузор бошанд барои рушди ватани азизашон? ҳамин саҳар вақте ки шумо аз ман пурсидед, вақте ки гуфтед ки ба боғ биёед, ман савол кардам ба кадом боғ? ин гувоҳӣ аз чист? ин шаҳодат аз он аст ки яъне боғҳо зиёд гаштаанд дар диёри мо, дар Душанбе шаҳри зебои мо. бигзор ки зиёд шаванд ин гуна боғҳо, бигзор ки зиндагии мо боз ҳам зеботар бошад ва мо дар атрофи президенти азизи худ ҷамъ бошем, аз як гиребон сар бароем. мо ҳунармандон орзуи онро дорем ки тинҷиву осоиштагӣ бошад, ки мо хизмат карда тавонем. он ниятҳои неке ки шумо кардед, яъне ҷомаи амал пӯшанд, зеро мегӯянд ки нияти нек ними давлат аст. ва худо кунад ки тоҷикистони азизи мо ҳамеша анаме гуна орому осуда бошад ва ҳунармандон ҳамеша яъне пайи намоишҳои ҷадид бошанд ва пайи эҷод кардан бошанд, ҳамеша рӯи саҳна бошед. ва худо кунад ки шумо низ яъне ба орзуҳои хеш бирасед. ва хеле сарфароз ҳастем ки дар барномаи мо иштирок кардед ва шояд мухлисон ташнаи дидори шумо буданд, зеро хело боз дар тариқи оинаи нилгоҳ шуморо шояд надида бошанд. хеле сарфароз ҳастем ва миннатдории худро баён мекунем. саломат бошед, хуш бошед. барои шумо бурдборӣ мехоҳем. барои он ки ман ҳамин саҳар дидам ки чи ин кори осон нест. дар ҳақиқат корҳое ҳаст ки пушти саҳна мемонанд. масалан наворгирҳои шумо,
مثلا رژیسوری شما، خود شما، این همه مهنت است، مهنتی دست جمعی است و به هر یکی شما من مینداری خود رو رسانده میگویم که شما صحت باشید، پیش از همه سلامت باشید که باز هم به خلق خود، به ملت خود خدمت